kubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian ka jing sapriang ki kubor ba Arngut ki kertong ka seng Hspdp katau ba Shaklar Warjri na mau that Raishan constituency ba ruba Methodius na mau Shinrod constituency kilalet ban penyaso ba ka seng NPP na kabanta bantau ya ka sarkar bethamai na kalyang ka seng Hspdp ling ba president uba KP Pdiang lambat u secretary uba Panborlang rentathyang kila ay da kasiti siya u kondat ki sangma menta kasingi kalay tarik ulaber arhajar arpulay kabala ong ba ka seng kan Weng no hakabayade baka jing ay jing kershan bantaw ya ka sarkar bathamai hapo ka jing elam ke NPP hakashiti bala yo la ong baka Hspdp ka klam ay hukum migiti gi Arngut ki MLA ban ay ka jing kershan ya ka seng NPP na banta ban shna thamai ya ka sarkar kaseng kala ong ru ba kamdan banta kani ka jing elang Paralok bat kumta na kalyang kaseng kala Weng no ya ka jing kershan ban penyeso bat ke NPP kumta ka senggala kentuyo menteri rang ba barem ka jela ban pej halor kani ka benta ka ban stang nado menta ka sengi ka lai tarik ulaber arhajar arpulai